Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa Raha rejanji ya uharuma mnofu wa taarifa habari arjuhenda na udhukuru zimada muhimu za ipanga utundi uhusu yedamu ya bandhu ya maranya wajitolea wende wajua yeka kwa tina ele bungula hesida uendele ya haruma imasiwa ho munasaba wa usiku wa dunia wa wana no wade wasida wafanyao zehazi za malozi wa amrishi wa wabalie videti zilo na nambari na GPS wa amrishi wa wajau wakena karti onesao ya ukangu wafanyao zehazi zinu azma ya rengwa ne idara yaho ulozi ili ujadidisha ya hifadhi yaho walozi mirondo ya magari ngeparehani hao haruma eze station bali na bali zinu hawikao emazofera watanabahi ukosefu wa gazuali na inu ranzi demfumdaru rakanio. Usiku wa dunia wa hesida usherehilwa yemfumtanwini wafikio tarehi monti ya Desambro. Imada ya taulu wa onumaha domkazo kifo wade wasida dezitafautisha o walona o wade no watona haruma omdungano wa maisha. Unukomor waendele ya hazi za utonda idamu ya huwandu wajitole ya wende wajue yeka kwa tina ile bongu la hesida. Salima Ahmada Ali na Ibrahimu Mkababo. Wamtundu yedamu nru ya jueka katina uwade wa hesida. Mengoni mweze barnama jizandaliwa ho munasaba wa usiku wa dunia wa wana no wade wa hesida wanutiju. Rangu do vosahanda wanusu hata uwaswili vosata wanusu. Takriba wanazija na jana na mengomiraru wajitekeleza ili wende wafanye depistage. Habu waelewa wo ukao wade nguo wanutiju. Unungarjifadi wo ngarjifadi si wanadamu. Parce que misuri kaya nekati jamimi tijati fanya mjoka mintini chejo kiramba wala ngena ewe mana jitekeleza banu ilinje ni fanye otundi wa hesida ilini jione ka ntino wade wa sida ni jihifadhi wakananga si ngamisha babi depistage ya sida ka kuifanya ngojo ka ngawe mnono haunga made ka urambua kaya ngawe made na kabula washida ba resolution uvon sambila kanayo test ya ujuaka ekanga mina sida haunti na vike yonge tingonji andrubure ariswa tendezi swa stoli njaindri geje za rapport sexuel hulawana ne madhamana wakauhende sazihazi za mjutundo esuha emashababi ngwa uwenji wajitekeleza wafanye depistage ili haini mzima yakena upezo wa matso nena mnesuha ya hahe iliyo zoka wajibuka rijeri hashirishi mazababi hamadasi holihono wade ikaungo yenshiu sidava nubaisha ngwar mwa dunia kamili unuwa de sawane palu sawane nelebuhuosha ngoni sao kaunuwa de kaungu kawa peuka yokiri ushumpia ho zalo ha mwanadamu yokiri ushumpia he zindu zitinza he zela muslio ho salon de coiffure na mahalani hwasaya alors zo muhimu ukartinde rdojare hashirishiana ilir jipukanishe no wade hauno mtambali wa ho wade holiho usangua hulawana nele buku la ONU sida lahe mahamitsanu ya mwiso yinu vanutsiju o wade kaujahe ya daraja ya haju holiho ndi daraja ho wade rahakatar ma daraja ya haju holiho ndi zitiza saya esa ngabokao ushile wakena 2 à 3% sisi ngasi harma 0,03% ya wade walone wandu wao walone wade unwasida ya tarehe monti ya mwezi wa Desambro usiku mhu wa wana no wade wa hesida ukashwa baha ya ufanya mihashirisho mbali na mbali ili uone sa daraja wa wade ulio vanutiju na uona za taratibu za lavimu zitulwanziani ili o wade unu ukaze kifu ya sherehi kejafanyishi hahunu komor hasibabu ndo wade wa corona ama makungumanyo ya wanaono wade wa sida harumalisi walanzwani ya tanyarisha mihashirisho yemfumtani inu waendele ya umtundo owandu yeka kwa tina ile bungula hesida na rudunga utasi habari wa ORTC hadaraja ya nzwani unumaha imada ya tahula deusawa hawana na ya mawadi uhusu sherehi ya mwezi monti wa Desambro ya tahula ya wana na libungu la sida ya mazamaya filihanao na wana na libungu la sida ya sendelea na mihashirishio nehu na santa huwa wade
Ina sukunsano gani mbadisharika na hama activities au kamba ako ashirisha kupanda kwa sensibilisation ya shimanga na kudepiste hawe mabavu mbali ya shisua kuyo ikari charge wanyizo wenje namba kufanya hazi na wasi yifanyishiha leovani wa bandi za wenje mori minhum stopsika collaboration na wasi mwana activité wasifanyao au wasensibiliser kwa maruhe abo wado unajomba wado unababo na jontizu kwa jouer ma jeune surtout wa prendre conscience na itongo ina wado hununzuani wa wade 10 de warengao malalao hawana na wade hunu miongoni mwao shababi wa maha 10 wani waangaliwa na idara ya isuha hununzuani abal bavula shisi 60 wade wabavu wasi actuellement torongo marina wantu wasuive umba wasu traitement wasuive na wantu apara 10 na wararu abal bavula nzwani bali wasuive wakamba migongo wao wantu akamba karwa depiste makana albungu bewo wa prefere wende zaonga zijao wende maore yao do lona hunu mbar wasuive actuellement wana lungula sita wasirwa vai traitement zao wapara 10 na wararu halo na mwana mtsamtiti ba à peu près une dizaine d'années donc rama ijara daibabo beyo ya hutiao kambari ji rameshuba makarisi na wantu wengi nzuani vode pistoa wantu be wantu wengi mboka baki nzuani wantu mbojo parana mbawana libungu vani wakati mengi wo ukawagazia honi wadi wa corona wafilisha wataalamu wasinda mbio hautashia mtwai na malalao atawadala libungu la isida itongesa wa walio na wade wa isida wasijipara uri wao wantu Le baraza la mawaziri lijimizi wa mfumtano inutini uongozi wa Rais Azali Assoumani masuala menji ya dhukuru lwa miongoni mwayo liandikia nao nenu kutoa ya sharia uhusu ombasao ya matembezi le suala la heshiha neze bandari za heyensi enamna ziendesi wao narishilie waziri Ahmed Msaidie mkalimani wa serikali watwali wa nukta ya mkonzi wa kisharia wahusu zeporo arjwao kaya kabatsubira usiku wandwatsuhisha nongo zinji zahusu zeporo namna zendao kaya ngabo nongo zinji ka katsuenda he namna la ya lazimu hata zemeli namna zinji yao namna zero hao ngabo wadaiyo kakatsu njia he sharia namna sahamba waboleo waja umkonsi jimla wa hao namna lazimu zeporo zino dohenda neze sharia lazimu zidungwa zistahilwa ili zeporo hatu zike harmo wasta waheze poro namna zendao partout shaitsikae nongozi improvisa wao haina usiku assurance maladie generalise ngarjwa ka harmo nsi hatu beshwe ka harmo band za mashirika bahanga assurance uhusu zembade bal na bali sha harmo nsi kamili kabati na we projet yandisa atangiona sharia shavotewa omahaziwi zili na kumena fukari e projet isa injianziani ngabo mikonsi ya kimali ya hima irisaidie donc leo waja projet ndaru za dekret za lazimu era iso hedaula zitia mhono ekazitia mhono ili assurance maladie generalise inu ijue injie harmwa wando hazi mbali walio harmwa yensi hatu wajue ukaya ngawe assurance ya maladie waelewe ze sharti za mshindata ke maamru na namna mapesa ya jodo roha kamnge mwade kade famia hahe abunge le baraza la leo li hakikisha ukaya ye projet ino abahange jojwa injenziane kaze dekrezo sa zivotewa Madendo jina ya taarifa habari mawakala wari macho nukto za sharia nsano haruma mkontibenzo waendele ya yemfumneinu mawakala waruhusu Rais Azali Assoumani ya futie mikataba mhono uhusu ze barnamaji za dima hama fida ni hifadhi ya hemi safara binti mhaju na Salim bin Abdullah Zarkashi
harmwa munanobe hudhaunu zihazi zikaziwashiha mahsusu harmwa ya hifadhi ya hemisafara ya hawani. Makatiba ya sharia yaeleshe wa mawakala ili uyatwali inao waiwafiki hoji mlifua hao ili uruhusu ya mhuwahe daula ya itemhono. Mwengoni mwe makatiba ya dhukurulwa dilahusu omwano nezitendwa za kifujari ziko ujirisi wano wakaidi ikao yohu mkinishiha wahundriha harumandrege ya hisaili yohu hawani ndongo ikao zoka sababu ya ajali zinji. Inungairi tsanganyao ne zenti za dunia pia ikao zinjo winji wa hazo watia mhono zinu zamboze konvansyon hizo ungarjao ribalie sharia shahatu shi tsanganyishi unganyishene sharia ihu shahezenti za dunia haubirilia wala maraya wa hatu nane za avyo za hatu eheli ezaho asazio hifadhiwa nana sisi watu rihifadhiwe neze avyo za hatu zihifadhiwe. Ze daula zionjilana zote pia zitwalia zionise tienvu ya misafara hawani nano hifadhi ya maranya ikaundwa pashiao zizi hifadhi tena neze avion na zinu hatwa rezinjia za husuze terorism na mdukangu kutojiunda harma avion habali ya shombo hashirumia harma avion ila au haikausa anyambao detorma d'avion. Katiba la sharia la saya la kabaoni lilahusu omwenjezo mali harma ya barnamaji ya ubasau wale dima ya mbao prefer niyo itilwa nziani hamkataba wahe Komor ne FIDA ili ubarikisha ledima. Uharima ya konvansyon amadu ikaundu ya waniswaba ni waziri wahe ledima ikaundu mkalimana ya serikali humedi msaidie hawonisa ya faida rahunda haukaya monti babu hawando hazi wenji wafanya uhazi ngabona madini menji ya buha ya shahulasha njeza ya letumole njeza la walimaji shawajau tena ngaunisa ukaya vanne mahejao ngasinda bahati ya ushinda rihunde faida zinji. Ledima inu mengoni mwemiva muhimu harumai maendeleo ya ankiba ya hensi. Ukosefu wa gazwali ngotanabahilwao haruma ze station za helisi walangazija itongeza imazofera wahimisa imagari ya hao haruma ze station mbali na mbali liutapili ya imafura zetambu zinu ngazitanabahilwao ranzi demfumra ruinu Shafa Umaruf na Ahmed Nasor waendelea na utasi habari maelezo ya Aliau Ayuba Abdalla. Osweni mwazi station za mafura zaho mji wa izi wa Moroni yezilo dhahiri dezemirondo ya magari yanzo ya hule ya gazuali ngiona ntiuza uwaza vanu ya gazuali ketuparihaniha heka wainda ye maraiya nga wajiswali o uhusu ze habari zinu harmwa wakati ikao owenyi ze station za mafura ngwaonesao ukaya ya gazuali ngiyo. Nadamu wajishangaza hojuhobo tasi wajahondukana kabati mafura na banu risiadabihe maana mafura ya jara nsijuzi sende bonzami tere tununga bo eke sende kule tununga bo eke tijavanu alhamdulillah wanuka tutabia wanuka tunwa mafura watinata problem. Mimi wa miranzi jana tijava ngata si hazajirikani zangu bansi zangu hunu kalteksi ne namna yoyo tilisire jei lelo deheliyo mafurangayo ni namna ya udistribue ne wajamajiri mna tabu na fikiru kara nguo nzwere kabla zimweke mna tabu haregle she mafurangayo bana armwenzi katibo nzenga bana katwenda atsaho nga bana shaya wanjiri mna tabu namna ya udistribue awe mna problemu nguregleho dojwa ukaya hena mna le suala la hafili she maranya yortese itsengelia le shirika la hidrokarbur ili utsaha maelezo lakin yedhomana yabidi yajitamki kajaparhaniha. Misomo ya ujadidisha maarifa ya magistra, magrefie na wandu warumia zenao za informatique uyendelea hunu Moroni na idara ya dhaminishiwa ya mahakama husu ya biashara dowenyi utanyarisha omsomo unu haudungai barnamaji ya OADA na wongwa johenda na unikiwa zana za informatiki ili waruhusu wafanye zihaziza hao hena mna ya ladhimu. Ni hafla ya ustakabadhi ushaizana zinu ngejohendelea Ijumaa kabili.
ya idara jimla ya ulozi tia barnamaji ntiani ya utaha haini mlozi ya baliao videti yende yafanye zihazi zahayo ikena nambari na ipandeshi onesao ya ukaha ruhusiwa yafanye zihazi zinu zonti ili ushashi zazi ajali zijao ho baharini na utia hifadhi ujadidisha wajau ya hifadhi yaho walozi. Jawad Abdu ne mapicha ya Mustafa Abubakar. Waulozi miongoni mwezi hazi muhimu za hensi tiba hizi kwa uruhusu wazifanyao waenshi nezefami za hao. Hamasikitifu zihazi za ulozi ngazitia uharara hosoni mwezi arhami za baadhi za walozi humtauda ima haruma ze bahari mbali na mbali na nusu haruma kwa tujulwa fiyo. Rika unjia rematricule zemeli za walozi wa Komoro ranzwani ramwali rangazija zandisa 6 metre hata 12 metre kahumatricule bure. Ngebidio haina mlozi mkomori uzubo barini ya kena nimero. Hawa ujimlifu wahezi matriculation razifanya rimatricule meli shihui na majana 8 na mengo 8 na 6. Enfaida ya mwando kaya imelinu ya hahe. Sheleka ende ipotea. Rijuo o wanadamu wabalioze melizinu esheleka wende wa hundwani ajali. Esheleka ngaranzuru julize bonze hauze melizi birauri wajulizo kaya ritaza mlozi mkomori. Alafu nimero hii nimero kadha esheleka mwi parisa uo tipirati hauo mfanyo peshi INN. Sha uo mlozi mkomori. Yo avantage ya vidi. E avantage ya raru hindi do ameliore mlozi mkomori e sekurite ya hahi ya hobarini. Uhanza washashi zeze ajali zijiri ya walozi ya idara jimla ya ulozi iti ya barnamaji nziani ya mkazo nambari ze vedeti. Haudhukuru reziandikia naone ze habari za ulimengu ndohone saukao wade wa sida ngwenjeza uharuma edunia ya onu sida wajuliza ya ukangio na uziro wa uzima hatu wade unu vanu no mahazi vizili na mengo miraru. Dekungumanyola dunia lahe suiha omes lihara ya kabisa omziyo imisafara ya hawani haruma baan vizantiza hele bara la Afrika hasiba abundu wade wa korona wanyumeni unu wa haja. Maelezo wazimana Mohamed Minyali. Plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été trouvés en quelques mois. Aucun contre le sida. Baada zabakima gunjini ngiona mahamili banu enfumtsanu yinu mtsamwezi ya Desambru zila yanze nande zahusu omwana no wade wa coronavirus wade ikaungiwa na mahamili ranziwa benuha amma wahisaba paraniha machanjo ya bwaza zindizo mazomana wa huwa unono waonesa habo ikao enfumtsanu yinu iwafiki mtsamwezi ya Desambru usiku ikao ya dunia yu sherehi ya mbwana wa bwana no wade wa sida ikao mahamengo minenge kamili hao ranziwa benuha hunduniani lakini wasuliba nurumabia unizo rahako machanjo ya parhaniha. Esida omwaha wa 2020 wabira takriban wanadamu majana marandaru na mengo 8 wafarikiana ne dunia hasibabu ndo wade unu wade ikao udungia ngo tsanga yao harumansi zinji hunduniani. Ngwenu demana ye onu sida ya latsaji enfumtsanu yinu ili uvenu wa ukaya mengoni mwa uziro ulio ngabo usikini ngabo wajau ujinga ndongombili ikao kazitu bashabaha huandu shinda wabarikishe mbwana ya wananu wade wa sida henamna ya lazimu wasaya ngone sukaya huumbisa owalo na nchida nchashi owalo haruma taabu ranziha upande wa malalao uja upande wa zana nana mpande za saya ngiyo muhimu kabisa haukaya owade wa sida ubaki wade zingarao wandu wenji ndondondo nada ino ikifaransa ya mbao epidemi. Wahakikisha zinu ye mbawa ya hejumi ya madola iwanao ne sida ibali yao le zina onu sida ekifaransa. Malgré les restrictions sur les voyages en provenance d'Afrique australe, Omicron, le nouveau variant du Covid-19, a déjà été identifié dans une vingtaine de pays. Ranzi ndemfumna inu wataalamu wa unono wajusa zi sauti zahao ili utanabahisha ukaya kabatsi haki ya uziye misafara bahari wabenu hanao ya nyumeni ya he coronavirus ibali yao le zina la Omicron ranzi nda iho Afrika ya kusini na wataalamu wa unono waonesa waja ukaya ye Omicron ngiyo harumansi 20 hunduniani mengoni mwizo nsizahele
bara la Ulaya. Ngoinu demana likungumanyo la dunia la unono OMS wala tajira nzile mfumnenu kaya ketsubidi wandu wambe kwa tusafiri huenda iho Afrika Kusini hau wandu Afrika Kusini watisafiri huenda mahala mandwa jina hunduniani haukabula wanane OMS izondongo za mafelwaka zitona maana aswilanu. Ngoinu demana likungumanyo la dunia la unono OMS larudi la eshelezi za ukaya howana ni coronavirus ranzi zena uzanyumeni za Delta ujili ya Omicron nana lebungu elamwandu ngebidi wandu wa jadidi horumia ze masku wandu wa bane panza tsibahi wandu wa kena namna ya utunda ze nyumba wandu wa lalao ilizinjie hawahe namna ya lazimu wandu wa stehi ze tartibu zonchi za urahafu ino kifaransa ya mbwao hygiene hata wasaya ledanzi warao de namna ya bidi ulemengu jitangarishe ili ukena namna ya ujihifadhi hata haini wakati wajo parehani hadala madhubuti la uzima hatu ile bungu lahe coronavirus. Bernard s'est montré pessimiste, affirmant qu'il y aura une baisse significative de l'efficacité des vaccins actuels. Utunduzi uhusu ya maranya ika kwa tina ilibungu lahe sida uendelea haruma imasiwa ya Komor kwa munasaba wa usiku wa dunia wa wana no wade wa sida. Wafanya uhazi za malozi ngilavimu wabalie zevedet zilo na nambari GPS azma ya rengwa na idara ya holozi ili uwahifadhi neze ajali zo mabaharini. Mirondo ya magari ngeparihani hao haruma eze station bali nambali za homji wa enzi zinu zonti hasiba ukosefu wa gazual ne mazofera wafanyawe mirondo inu ili utapili ya emafura. Na zila ndezi mada muhimu za kazapanga ya taarifa habari na hawanu dorikaza ukifu kabisa ilijeleho la taarifa habari na mbiti masi umema wadzimane ORTC asanto.